Sizwe likhosi madoda. Nginemakhosi la, yalibo? Makhosi la into engapheli la. Sizwe. Khuluma nami. Eish. Kulo mdlalo wanamuhla. I-performance beyikahle, siyajabula siyakuthokozela lokho. Mara sa disappointa indzaba yokuthi i-fan base yaba late ngaphandle and then instead ukuthi ba delay i-match sonke sikhona ukuba khona. Sakhona kufika after half time isikhathi esihambile. So sicela balungise leyo indzaba ye-FIFA but performance ku South Africa iwinile. Kusijabulisa kakhulu lo ngoba vele kunyusa nomnotho wethu ngale South Africa kusijabulisa kakhulu yeah. But then otherwise na Bruce sicela ilungise indzaba yakhe yokudiscriminate ama-player we-Kaizer Chiefs. Kaizer Chiefs team leyikhulu, Kaizer Chiefs team leyikhulu kumele ihlonishiwe and angasideleli but then otherwise siyabonga kakhulu njengamakhosi sijabula emhlaba wonke. South Africa jibalele rise Mtu do or die.